Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong. Hakasngi palang lalom ya kejingalang nakabenta ki project boarding baper ki baka sorkar Jelak la depan soy hakini ki kendiat senem. Ka review meeting. Ya ka review meeting ha kabede ba kini ki Memorandum of Agreement MOA kebiong kebinya sign nadu kitu ke hajar 2007 2008 2009 but kini ki central agency but kumju uruk bat ki private developers ki balong interested ia kaban set up lane ban generate ia kaneka power energy haka hydro sektor te mentakeski ngalakot ira neka review meeting haka bagi ni representative jong kini ki companies ki baper ki bangilai sign ya kini ka MOA haka ni ki snem ki post nem ki kadem te ni khot mentakeski shong ira meeting ban review kinu ki project ki ba ya chakmat ba kinu ki project pada ki bom ya chakmat ka MOU ka bagi sign ho ada new bat kaneka JP Megala Power Limited kani pada ka kansi stage 2 kani kade hakaju ka case hakabakadu na kalian jom kini ki investors ki developers ki penpau bagi ka kamlong feasible bat kamlong economical su ya kaban pentrei kani tinggi sim ka rai pa ngin cancel no ya kani ka MOA jom ki te kawaipat ka project ka ba ya sign kanika MOA ha usnem arja kat arbat kanika nipko Shillong kata ka bangi ong ka project ka keteng jo ka project kanika wa umyam stage 3 ka ba la ban pemi kuma prapusan megawatt ya kani kakam ka ja sekmat bat na kalian jong ka nipko ke ai ka assurance ba kini ya sekmat kumno ban pendep ya kanika project kumba nilai sign ni ketika MOA HUR hajar kata nangta susu kidang don susu ki ni ke project nak kalian jom dipku ka bing ong ka umyam stage kani ka umyam stage 1 umyam stage 2 kaniru kadai ka jiktrua nak kalian jom kanipku dan nak kalian jom ka department ka power department mentang ila penkre pada saya ka MOA ka baginya sign bat ka nipko sana ka benta ka stage 1 bat ka stage 2 thermal power project hapo Karo Hills hapo East Karo Hills ya kaniru kakam kelaya sekman ka ba benta na kalian jom ka nipko kidang pang banyo ka clearances napo Delhi ka ba day ka Ministry of Forest Environment nang taru kumju nakawede bat ka Ministry of Coal hakaba ka thermal project kadi ban penunkam da u deuyok hadin bangilai discuss kilaya keren bah nadong sedong hakawadu kisien ba nakalian kini ki company umar kini ki dei kebung api kini ki dei ki private investors private developers kibaki daladi ki identify kini valley dan kini rivers kibaki kuat generate jika power apo kajela kajeli te kawai ne kata kabang kumo kansi project kaba nilai sign ke MOA bat ka Athena Kansi Power Private Limited de menta kasni haka review meeting nilai sim ya karai kalong ba kin mla suban proceed further nama don bun kijing kam tam kan ya tengku ru bat katuka bagi ongka katuka namarkan ni kawa kensi katot si pitu bijakan bagi baton kini uranium deposit tiatin jom kita gige te hak kadu gajinya keren kalau mbak nak company kalau mbak nak kalian jom ministry jom ke forest environment ru ka advice kalau mbak nginem tak su ya nginem biasa mat ya kaneka project kami ongka kensi hydroelectric project